Pozdrav ljudi, Partizan i Crvena zvezda su dobili svoje protivnike u Ligi konferencija, odnosno Ligi Evrope, pa ćemo se malo dotaći koji su to timovi i reći nešto malo o njima. Pozdrav ljudi, moje ime je Marko, kanal Fudbal Star, ovde pričamo o domaćem fudbalu. Ukoliko vam je zanimljiv domaći fudbal, kliknite subscribe kako biste pratili ovaj kanal. Ukoliko ste već dugo tu sa mnom, ajmo jedan like za večite. Dobili su zaista korektne protivnike. Crvena zvezda je dobila najlakšeg mogućeg protivnika. Partizan je možda dobio trećeg najlakšeg mogućeg protivnika. U svakom slučaju i jedan i drugi tim mogu da se nadaju prolasku dalje i imaju timove sa kojima mogu da se nose. Nešto više o samim prognozama bit će pred same utakmice, kada budemo vidjeli u kakvim formama budu večiti, koji igrači budu bili dostupni, koji ne, pa će to dosta uticati na to šta da očekujemo od samih utakmica. Ajmo prvo na Partizan, Liga konferencija, u opticaju su bili AZ Alkmaar, Basel, Kopenhagen, Feyenoord, Lask, Gent, Rennes i Roma. Feyenoord je tim protiv kojeg će Partizan igrati, eventualno možda Kopenhagen i možda Lask da su bili isti, AZ je tu negde, tako da ajde kažemo da je ovo ok ekipa. Ako pogledamo ekipu Feyenoorda, oni su u grupi E imali 4 pobede, 2 nerešena i bez poraza. Slavia Prag, Union Berlin i Maccabi Haifa su im bili protivnici. Može se reći da su vrlo lako izašli iz te grupe. Oni su tim koji vredi 125 miliona, imaju 23 prosek godina, znači jedna mlada ekipa sa 2 iskusna igrača. Onako možemo reći jedna solidno balansirana ekipa. Imaju 10 internacionalaca, odnosno 10 igrača koji igraju za svoje reprezentacije i igraju u taktici 4-2, 1-3 ili 3-1, možemo kako god hoćemo to da nazovemo. Trenutno u svom šampionatu su treće plasirani, Ajax ima 57, 52 ima PSV Eindhoven, a Feyenoord ima 51 bod. Ovo je bitno zato što možemo da kažemo da se oni trenutno bore za to drugo mesto, znači moraju da vode računa o ligi, moraju da vode računa o ligi konferencija. Tu su Partizan i Feyenoord slični, znači i jedni i drugi misle na oba takmičenja i tu ne može da se kaže da će kalkulisati. Što se tiče samog tima Feyenoorda, možemo da kažemo da je jedan od najboljih igrača Koos Til, koji je postigao čak 13 golova ove sezone, vrlo verovatno neće igrati u prvom meču protiv Partizana. Ako sam dobro pronašao informaciju, on ima crveni karton i propustit će taj meč. Ispravite me ako nisam dobro pročitao. Što se tiče još bitnih igrača, Linsen je tu zanimljiv igrač, ima 31 godinu, eto, jedan od najiskusnijih momaka u ovoj postavi, postigao je 11 golova, on je da kažemo taj neki napadač, ali ono što je još jako bitno jeste da ima i 7 asistencija. Znači radi se o momku koji i postiže golove, ali i radi za ekipu. Kao što vidite, najbolji strelac samo 13 golova, više nego jasno da ovo je ekipa koja igra na dosta pasova, da nemaju jednog klasičnog dominantnog napadača, nego da se svi ubacuju s drugog plana, tako da je jedna dosta pokretljiva ekipa, pretpostavljam. Vidjet ćemo kako će to izgledati protiv Partizana. Možemo još da pomenemo Luisa Sinestera, izvinite ako nisam dobro rekao, momak koji ima 22 godine, igra na poziciji levog napadača, 8 golova je postigao, takođe ima i 5 asistencija, vidimo dosta zanimljiv igrač i još možemo da napomenemo Kokua ili Kockua, ne znam kako se izgovara, momak koji igra u veznom redu, pazite, vezni igrač koji je postigao 6 golova i imao 8 asistencija. Znači možemo da kažemo da se radi o motoru ekipe, neko ko se dosta pita, ko dosta diktira loptu, tako da on će biti zanimljiv. Ne moramo da se brinemo oko veznog reda, mislim da je tu Partizan pokazao da je dovoljno jak, da ima i kvalitet, a boga mi i širinu, tako da to je to. Pomenuo bi još Džahnabaša, mislim da sam dobro rekao, Iranac koji je mene oduševio na jednom od svetskih prvenstava, onda se nije baš najbolje snašao u Engleskoj, ali svakako igrač koji je snažan, igra po desnom boku, ima dosta iskustva, obzirom da ima 28 godina, izvinjavam se, i može biti zanimljiv igrač. 4 gola je postigao samo ove sezone. Evo da pomenemo još golmana Bilova ili kako se već čita, izvinjavam se, 13 miliona, 24 godine, dosta zanimljiv golman. Kažem, nećemo sada nešto više, čisto eto da se osvrnemo na protivnike i jednog i drugog tima. Još samo da kažemo da se 10. marta igra u Beogradu prva utakmica, a 7 dana kasnije se igra u Holandiji, tako da eto Partizan će imati u prvoj utakmici priliku da prvo napravi dobar rezultat na svom terenu, a da onda u revanšu, nadamo se, potvrdi taj rezultat. Idemo dalje.
da izbacimo iz kadra. Što se tiče Crvene zvezde, Liga Evrope, Atalanta, Barcelona, Betis, Braga, Leipzig, Porto, Sevilla i Rangers. Apsolutno mislim da se možemo složiti da je Rangers najslabiji od svih klubova na ovoj listi i da, eto, Zvezda je, da možemo kažemo, imala sreću, dobila je najlakšeg mogućeg rivala. E sada, nikako nećemo da pričati ovo će biti lako. Ne, neće biti lako. Svakako igraju protiv jedne tvrde ekipe. To je prava ona stara ostrvska ekipa koja igra na trčanje, na snagu, na dosta visokih lopti. Gledali smo našu reprezentaciju protiv Iraca. To bi trebalo tako nešto da liči. E sada, Giovanni Van Bronckhorst je trener njihove ekipe, pretpostavljam da je Holanđanin tu uneo malo tog holandskog fudbala, da će biti mnogo više pokušaja da to bude tehnički doterano, da će igrati taktički dobro, ali o tom potom vidjet ćemo. Tim koji vredi 133 miliona, dosta vredi zbog toga jer imaju neke pozajmljene igrače, pa onda, obzirom da dolaze iz Manchestera i tako dalje, tu je malo više skočila cena. Ako pogledamo neku okosnicu tima njihovih igrača, mislim da bi to čak išlo ispod 100 miliona, ali dobro, eto, bitno je da i to kažemo. 27 godina je prosek ekipe sa njihovim golmanom koji ima 40 godina, pa i on to malo podiže, ali svakako jedna dosta iskusnija ekipa nego što je to Feyenoord. 16 reprezentativaca u svom timu imaju. Sada, ajde da krenemo od najbitnijih igrača. Morelos, napadač njihov koji vredi 13 miliona, 11 golova ima i 5 asistencija, znači neko ko je onako dosta dominantan. Da pomenemo Joao Riba koji igra na sredini terena, 7 golova i 5 asistencija, neko ko je dosta ofanzivan. Oni igraju faktički sa tim nekim polušpicem, pretpostavljam, obzirom da imaju igrača koji je ovoliko postigao golova. Međutim, po meni njihov najbolji igrač je kapiten ekipe, desni bek Tavernier, mislim da sam dobro izgovorio njegovo ime, momak koji je postigao 6 golova i ima 12 asistencija. Ovo nam otprilike govori o sistemu igre Rangersa. Vrlo lako možemo da pretpostavimo da dosta igraju po boku, pretpostavljam da gomila ovih asistencija beka su u stvari centar šutevi gde oni igraju u stvari na skok igru i pretpostavljam da Morales pa čak i ostali napadači, recimo Sakala je postigao 6 golova, to su momci koji se verovatno dobro kreću, snažni su i odatle možemo pretpostaviti neku viziju Rangersa. Što se tiče takmičenja u njihovoj ligi, Celtic 66, oni imaju 63 boda, sledeći je na 40 bodova, više nego jasno da će dva tima voditi borbu za titulu. Verujem da oni žele titulu, verujem da žele da se vrate posle onog fijaska koji su doživjeli ispadanjem, ako se ne varam, čak u 4. ligu, ali eto, vratili su samo na zimskom prelaznom roku doveli su Diala, to je jedan napadač iz Manchester Uniteda, do sad je odigrao 4 meča, on vredi, ja mislim, samo oko 17-18 miliona, pa eto, on je jedan od tih igrača koji u stvari bilduje ovu cenu samog Rangersa i doveli su Arona Ramseya, igrača Juventusa, koji je nekad bio, ajde kažemo, najslavnije dane proveo u Arsenalu. On je do sad odigrao samo 2 utakmice, pa ćemo vidjeti kako će se on u stvari uklopiti u ovu ekipu. Još uvek nije počeo da igra standardno, vidimo da je samo 2 meča odigrao, za razliku od Diala koji je odigrao 4. U poslednjoj utakmici on nije čak ulazio ni sa klupe, tako da vidjet ćemo da li će Ramsey do 10. marta kada se igra prvi meč biti spreman i da li će igrati protiv Crvene zvezde. Za razliku od Partizana, Crvena zvezda će prvi meč igrati u Glasgowu 10. marta, dok će 7 dana kasnije na stadionu Rajko Mitić odigrati revanš. To je otprilike ukratko to. Mislim, ajde još da dodamo, da, evo zapisao sam da je Rangers u prethodnom kolu izbacio Dortmund, znači Borussiju iz Dortmunda sa rezultatom 2-2 i 4-2, znači 6 golova su dali Borussiji iz Dortmunda, do duše primili 4, što nije ni čudno obzirom da znamo da Borussia igra dosta napadački, ali svakako ako neka ekipa u dvomeču izbaci jednu Borussiju iz Dortmunda, onda svakako vredi, onda svakako ima kvaliteta. To bi bilo to, neću puno dužiti, vi kažite šta mislite o ovome, šta očekujete od večitih, pa se vidimo uskoro u nekom narednom videu. Ljudi, hvala puno na gledanju, pozdrav!